Shalom. Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka mbifurize ubuntu bwa Kristo Yesu. Uyu ni undi munsi w'umugisha, w'amahirwe, wo gutoneshwa Umwami Yesu yaturemeye. Twimenyereze gutegura umunsi mu kuwubwira ijambo ry'Imana, mu kuwuhanurira. Reka kuvyuka uri kuridoga, ndagupfuye, ndagowe, bwose ubuzima bwacu. Twebwe Umwami Yesu yaturemeye umunsi mwiza w'umugisha n'amahirwe. Yesu aguhezagire cyane. Reka nkwifurize bino bintu bine Paulo yabwiye abakolosayi. Reka dusome ijambo ryanditse mu cyete cy'abakolosayi igice cya 1:9. Nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye twahengeshaje kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivyamwema. Haleluya. Mwuzuzwe kumenya ivyigomba, akabiri n'ubwenge bwose no kumenya ivyamwema. Ibintu bitatu nakwifurije. Umurongo wa 10 kugira ngo ababwira ibintu bine nyamukuru aribwo butumwa bwanje bw'uno munsi, kugira ngo mugende nkuko bibereye mu Mwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwami imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwiza kumenya Imana. Reka mvuge ko bino bintu bine rino sengesho Paulo yasengeye abakristo babwiye ubutumwa bwiza n'umugabo witwa Epafra. Haleluya. Arababwira bino bintu bine bigomba kuganza ubuzima bwabo. Aravuga ngo mugende nkuko bibereye ab'umwami. Bavandimwe, reka kwifurize wowe wankurikirana ugende nkuko bibereye ab'umwami. Ab'umwami bagira ingendo zabo, ab'umwami bagira imvugo zabo, ab'umwami bagira imyambarire yabo, ab'umwami bagira ivyiyumviro byabo, ab'umwami iyo bavuze bavuga ko bavugishwa n'umwami. Ab'umwami mugende nkuko bibereye ab'umwami. Warakiriye Kristo Yesu, genda kuko bibereye ab'umwami. Hari abantu umbwira umuntu ngo mbega ko umeze gutya akabwira ngo ya Imana ngo iraba ngo mu mutima ntiziraba inyuma. Cyo ni kinyoma. Imana iraba indani mu mutima no mu mubiri no mu Bibiliya mu Tesalonika aravuga ngo ninagaruka nzosange ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu no mu mwemu byose vyiteguriye umwami. Mugende nkuko bibereye ab'umwami, muvuge nkuko bibereye ab'umwami. Haleluya. Mugendane n'ab'umwami, mucundike n'ab'umwami. Oh haleluya. Mugende nkuko bibereye ab'umwami. Niba kubona uri kuragenda baza bavuga ngo uriya muntu n'ubumwami. Hari ingendo z'ab'umwami, hari imvugo z'ab'umwami, hari imikorere y'ab'umwami, hari imikorere y'abantu baza umwami wabo. Glory to Jesus. Icya kabiri, mumunezereze muri byose. Nezereza umwami wawe. Mu mvugo yawe nezereza Kristo. Mu buzima bwawe bwa mwisi yose nezereza umwami. Haleluya. Umwami iyo ari mu ijuru azavuga ngo ndafite umwana ndafite umukunzi wanje, ndafite umwana wanje. Anezereza. Bene data, abavyeyi bari barakurikirana. Iyo umwana wawe akoze ikintu cyiza uranezerwa nk'umuvyeyi. Nawe rero nezereza umwami wacu. Nezereza, tumunezereze muri byose. Kunezereza umwami. Haleluya. Dukore ibintu binezereza umwami. Dukore imikorere yacu niyo tugendera mu buzima bwacu bibe ibintu binezereza umwami wacu. Amen. Icya gatatu, Paulo yabwiye abakolosayi, mwami imbuto mu bikorwa byiza byose, mwami imbuto, mwami ivyamwa, mwami mweri vya imbuto z'umwuka zigaragara ku buzima bwanyu. Paulo yabwiye abagalati, yarababwiye ngo ariko ivy'umwuka yama nibi urukundo. Mwami urukundo. Tiwiyumvira ibyawe gusa bw'imfenje abandi. Ugira umunezero udashira. Haleluya. Umunezero, amahoro. Imana ikuzuza amahoro. Wama amahoro. Igihe cyose ntukabaho mu buzima ugaragaritse umutima. Wama amahoro, umunezero, kugubwa neza, ingeso nziza, ubwizigigwa. Haleluya. Kwirinda. Oh haleluya. Wama imbuto, bakubona bazakubonaho imbuto. Hari abantu benshi umuntu arashobora kuvuga ngo ndakijijwe ariko imbuto ziwe zikaba iz'umwijima. Haleluya. Imana ikurinde kwambara umwambaro w'umwijima. Oya, wami imbuto, wami ivyamwa igaragaza wakiriye Yesu. Oh haleluya. Ijambo rya kane rababwiye ngo mugwize no kumenya Imana. Mugwize imyanya yanyu yo kubana n'Imana. Mugwize imyanya yanyu muri mwenyine n'umwami wanyu. Ikibanza cy'ibanga ryawe n'Imana ucongerereza umwanya.
Haleluya. Ugwize gusoma ijambo ry'Imana, ugwize kwigaburira iby'umwuka, ugwize kumenya Imana. Hari ibindi abantu baza biga bakamenya, ariko kandi iki nacyo kibe priorite ubuzima bwawe. Ugwize kumenya Imana. Ku munsi uzuvuga ngo hariyo amasaha ntanze kubw'umwami, hariyo amasaha ntanze kubw'umwami wanje. Haleluya. Mugwize kumenya Imana. Amen. Ndakwifuriza bino bintu bine. Ibi bintu bine biganza ubuzima bwawe kuno kwezi kwa kabiri. Oh haleluya. Ndabisubiremo. Icambere yavuze ngo mugende kuko bibereye ab'umwami. Mugende kuko bibereye ab'umwami. Muvuge kuko bibereye ab'umwami. Mwambara umwambaro ubereye ab'umwami. Haleluya. Icakabiri yavuze ngo mumunezereze muri byose. Munezereze umwami wawe muri byose. Icyagatatu, mwami imbuto mu bikorwa byiza byose. Icyakane, mugwize kumenya Imana. Igice cya kabiri umurongo wa 6 yarababwiye ngo nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu abariko mugendera muri we. Haleluya. Niba warakiriye Kristo ugendera muri we. Ni kuko mwakiriye Kristo Yesu abariko mugendera muri we. Toro ry'Abakolosayi ni torero ryiza cyane cyari rifite abakristo beza mugendera mu mwami. Mushinze imizi muri we. Ndakwifurije gushinga imizi muri Yesu. Hari abantu berera ushinga imizi. Reka gufata ukuguru kumwe kuri hanze ukundi kuri mwishengero. Oya, shinga imizi muri Yesu. Shinga imizi muri Yesu. Shinga imizi mu rukundo rwa Kristo. Shinga imizi mu mwami. Oh haleluya. Mwubakwe muri we, mushikamishwe no kwizera kuko mwigishijwe murushiriza gushima. Ngubwo mwigishijwe murushiriza gushima. Oh haleluya. Ndabifurije kubakwa muri we. Oh glory to Jesus. Paulo yasenge Abakolosayi, Abaefeso ijambo ryiza, isengesho ryiza ndangirisheho. Nicyo gituma nanje igice cya mbere umurongo wa 15 numvise ukwizera umwami Yesu kuri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose. Abakolosayi, ndakwifurije kugira urukundo ukunda bera nawe. Haleluya. Ndahengesheje kubashimira Imana bahoza mu kanwa konsensi. Paulo boza Abaefeso mu kanwa konsensi. Ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Amen. Imana iguha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Imana iguha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Abaefeso, haleluya. Abera yarabisabera. Haleluya. Ndabandikiye mwebwe abera muri Efeso. Haleluya. Nicyo gituma numvishe ukwizera urukundo rwanyu, ukwizera umwami Yesu kwanyu n'urukundo kuri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose. Ndahengesheje kubasengera no kubasabira Imana bahoza mu kanwa konsensi. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibaha umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya. Reka musengere umwami Yesu aguha umutima w'ubwenge no guhishurirwa kwimenya. Kubera iki Paulo yasenga Abaefeso? Barabwiye ubutumwa bwiza, babishitekerezo cyiza cy'abizera. Mwami Yesu aguha umugisha mwinshi. Haleluya. Ushinga imizi muri Kristo Yesu. Ugende kuko bibereye umwami. Umunezereze muri byose. Nizo bitubereye abana b'Imana. Data mu izina rya Kristo Yesu. Oh haleluya. Oh glory to Jesus. Utwambura umwambaro w'ubuhoma, utwambika umwambaro w'agakiza. Paulo yabwiye Abakolosayi ngo bagende kuko bibereye umwami. Bamunezereze muri byose, bama imbuto mu bikorwa byiza byose. Haleluya. Yababwiye ngo mushinga imizi mu mwami. Duhe gushinga imizi muri wewe. Uduhe kugendera muri wewe, uduhe kubakwa muri wowe. Paulo yabwiye Abaefeso arababwira ngo bahoza mu kanwa konsensi kuko numvise urukundo rwanyu no kwizera kwanyu. Ndabasengera ngo Imana murushirize. Haleluya. Imana ibungura ubwenge. Mana ndasengera umuntu uri kuranumviriza gutwungura ubwenge. Haleluya. Dushishikare kugira umwete wo kubana nawe, kunguke kumenya wewe misi yose yacu yose. Uduhe umugisha uyu munsi, utubere umunsi w'umugisha Mwami. Ndasengera uri kuranumviriza umuheze kugenda nkuko bibereye mu Mwami. Ashinga imizi muri wewe. Niwe umugisha wacu, niwe mahoro yacu. Turakira cyaho mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Mana